Good morning, ma'am. Ngasi namuk time and distance class 2 tawrase. Ngarangi class number 1 da kari tawgi time and distance gi maru oiba basic concept ma'am mama theory ma'am mama tae adu da walori se keno ngarangi take basing ningsing ji ko class 1 da khona kari taw khrage habadu yengse. Class 1 da magi isam sam formula distance equal to speed into time sidagi si formula mari leina bahum lei dai na mari ko si takre aduga distance na question oiba matam da speed amasung time gi relation kari oi hagi inversely proportional oi habadu da base tabu question hangakani ko adagi unit conversion da kilometer per hour ga meter per second ga onthonjin natra adagi ama kilometer per hour ga meter per minute haga da bra ini ibe soy bro meter per minute kilometer per hour sina ke doba meter per second wanga di 5 by 18 na puri hada ne sumda lagana 18 by 5 na puri haba natro kilometer per hour meter per minute wol gana kana 50 by 3 na puri haba sidi sum lagana 3 by 15 puri hab natro si ta khrabani ko ngarang tawgiba class indu si adagi ama aina makhata na kari ta ki speed se makhalom thongna sine ham natro ha speed se number 1 da kari normal natra ga uniform speed hana natro sida karma matang karma question sing da sinai. Number 2 average speed sina karma matang da use torkani karamana tongan ba distancing tongan ba speed makhal da satara di average speed puthu gan lani normal speed sina akogi arapa mama karamana sangchata 50 di matam kyatangi adu madu ko yanda braja a 3 da namakari relative speed tadi ka natraga gari do speed ani daka oirani haidane relative speed si matang jibauji ngarang ta me ko question ju khar nei ado akhona what ki base relative speed matang je explanation what ki ado relative speed te hotare ngasi ko aduna speed makhal hom lebuti manunda relative speed as ken relative speed has kari no has tawse relative speed se speed ani kya sangane gani speed 1 and speed 2 ko mamane use tawune speed ani use tawune havne relative speed se makhal ani lai hamada opposite direction oibagi opposite direction hadi yekthuagadi sumain thoujana base opposite tai or sumain thoudun agi base opposite tai ko opposite direction hadi sibuni matang jida opposite direction oinaraka da relative speed se koina dotara speed 1 ge speed 2 ga tisna gane ba yandabra akoina formula matamgi ngarang tambadu kaiba distance equal to speed into time haibra matang jadi speed to kari wen sinani ba relative speed sinna doro mena ke doctor akon formula do kelani ba onthoni aduna relative speed into time harakane adu distance equal to relative speed puto kera gana ke doctor distance ta time elas fange time equal to distance by relative speed mana ngara ko speed ki mauta karma speed use to ni matang da relative speed use to ne have ne ko aba ad opposite direction da sat pagi na si formula ni same direction salagana same direction weragana si karam sum thauler me maning da bane hengat pa atra si kai ka weba same direction oidro adu somdagi thore khalo somdo ina thore khalo adu somdagi ma hingat pa si relative speed ka web ko sida relative speed use tawne same direction ka we have se sida di relative speed to speed asobodi macha kha do kane kanda braisa si sanga ka dibo adu karam kana use tawdu no haibado palam dragadi kari no relative speed si gyan ta ba what khine bu ko aduna gyan ta na bagi da makta ai question khare example pi ba hora age ahan bada opposite direction se si matang wari sa se kanda ko aiko impan dai kaksing bauji kilometer from full lapha lage ko impan du kaksing je haba example pi si ko
relative speed की RS है करी है बा राजा सबाब नते को relative speed नहीं मागी example पी बहोर से opposite direction की से A को मफम ममदगी ना B को मफम मम से मैम 600 किलोमीटर लापी लौरो सिवे ना हरगे इम्फान कलसिंग तोकरो ई बदबनान सांग दोरे को अद A दगी सु कार म थौ दोरे A दे कार मनने मैम मानने 40 किलोमीटर पर आवाज थौ दूरी ने B तब न थौ दोने B दगी सु माना 60 किलोमीटर पर आवाज थौ दो B की काजन खितंग यांगे मबाने से सब माना स्टार्ट तो मिन रहे खलसे अदुगा हौजी मबाने जी थौजिन नरनी अखोना ngara aina pangibam silai अखोना नॉर्मल अखोई पुंसी अखोई नॉर्मल लाइफ से अखोना कार थौबो मतम द के दवे कार से स्पीड होंग होंग दन थौई नत्रा लकु लेतोंग लेरम खरा तपथै लंबी खरा नालगा खोंजो मदाय ददि पामे थौई नत्रा अद ब्रेक नंगौदरगना पाइदबस यौनरी ने नत्रा अद स्पीड तो सांग नाइदे यूनिफॉर्म होइदेदना अदो अखोना से यूनिफॉर्म स्पीड हाइबम पलाने अखोना से 50-60 किलोमीटर पर आवर थौई है नत्र बीजना मादुम लेप्तन 60 दिगी हेंजु हेंदे हंदजु हंददे लौताबने ओइथोकपदि ओइथोइ को अदो अखोना कंसीडर तौदुइने खनगदुइने ओइथोइ हारग खनगदबा अंक ज्ञान दारबा सिमा अता बाबानी ना 600 किलोमीटर से थौजिन नदुइ मय सबसान थेंगनगद्र मैम से स्पीड खरा यांगोदो खरा ngamlap चलोइद्रो डिस्टेंस माने ना कोबर तौरोइद्रो अतादि माबानी मयाई थेंगनने हादि लालनी स्वाइ थेंगनरोइद्रा थेंगननी को अदुदि करम जगह थेंगनदुइनो नत मोइना टाइम हंगपे याजिदा याद्रो असागी टाइम हंगे खलो टाइम फॉर्मुला दु केबा डिस्टेंस बाय स्पीड हाइदाइना पतांग स्पीड तो करी यूज तौने बैना रिलेटिव स्पीड ओनी यूज तौने दाइना अदु अखोन स्पीड से मखल हम लई नॉर्मल स्पीड काइना ना हाबदि ngasa यूनिफॉर्म स्पीड नॉर्मल स्पीड को सुम कंडीशन लेतबा मतांग सिनानी हाबदो अदगी एवरेज स्पीड रिलेटिव स्पीड मखल हम लई करम एवरेज स्पीड से पालरोय अतक सुम कार अनि गुम सुरागदि केदोबा सेम डायरेक्शन थौजिनबा ऑपोजिट डायरेक्शन थौजिनबा अदि मतु रिलेटिव स्पीड फॉर्मुला अनि लेबदो मतांग यूज तौर कदुइनेबा यारे अदुदि सिदि केनो डायरेक्शन अनि से अमना थौजिलक अमना सुम ममाय ममाय नै जी ऑपोजिट डायरेक्शन नत्रा अता के पालानेबा रिलेटिव स्पीड यूज तौरने हाबना ट्रू अता सि फॉर्मुला जे डिस्टेंस बाय स्पीड हाबदो स्पीड टू रिलेटिव स्पीड न मोशन गनेबो क्यान दाबरा डिस्टेंस क्या न लापिसा 600 किलोमीटर लापदो माबानी थौजिन नरबिना रिलेटिव स्पीड मतांग से करी हाय सिमा तिसने हेदाना ऑपोजिट डायरेक्शन तिसना दि क्या तारसा 100 तारे 100 नि अंतोदी 100 किलोमीटर पर आवर अदि पुंग क्या संगे किलोमीटर ककनाने आवाज मथक ओंखलकनी को सुमाना मखादा सुमाना फ्रैक्शन नम सुम लेसिन मजे नत्रा 6 आवाज संगे हम नत्रो पुंग तरुक तो माबानी उनाने अति पुंग मपनदगी थौबा होरें खलो माबानी से पुंग तरुक लेरग उनरा तादि मपन तारा तम ट्राइन तो पुंग अनि दु उने हादु नत्रो उनाबदि मय दु उनरा रोय सुमाना टाइम हंगबे यारे अदे अमक बी दगी कयाम लाम सलग उननी कार हंगदी क्वेश्चन कमा हटकनी बी दगी सटपगे डिस्टेंस बी दगी कया लापगान उनने बी दगी डी रोम द सटपदा को क्या लाप सलग उनगे तादि बी दि सपे डिस्टेंस पुतो क्या ददी डिस्टेंस पुतो क्या दिगन स्पीड इनटू करीबा टाइम नत्रो टाइम दि क्या संगे आगे 6 आवर स्पीड टी बी रोम दि थौरो मिने बी गी स्पीड तो क्या ना 60 किलोमीटर पर आवर दुगा पुरिनाने आवर कनदी 360 किलोमीटर थौरो उनरोइद्रो 360 किलोमीटर थौरे अदे सिदि सिबाउसिन क्या ओरमानी 360 खादोदि तारमानी नत्रा द ए दि सपे डिस्टेंस पुतो क्या दि मैम क्या तारे ए गी स्पीड तुगा सी बी गी स्पीड लौद्रो खना सिदे करा स्पीड लोनी ए गी स्पीड लोनी इनटू टाइम लान नत्रो ए गी स्पीड ति क्या ना 40 किलोमीटर पर आवर अदुगा टाइम दि का 6 आवर संगी बरि कथनरो चनी नि फु तारमानी सुमद्रो सुमाना सिदि 240 चलग उनानी सुमाय फॉर्मुला पालस याय नत्र सी डिस्टेंस दगी सी खादोखरा गजो दुम फंगनी नत्रो सुमायना सिनि रिलेटिव स्पीड यूज तो बहरे से ज्ञान तांगमब्रा लारम गनी कसलु दमनिदा एको से अतोप एग्जांपल जो पीबी है पार्टी में तो खाय रे को मोनु महादेव दो को याम पुल्ले इम्फाल दगी से लांगनरे आई थारोम दगी लांगनरे खले नत्रगा प्रमाण से मारे सी जगह से दा पिकनिक स्पॉट नम ले रे मोय माना में हम जी पुल्ले बा ए से बाई चलगे हार ए जी थौग्रे यू फुन गाव थौग्रे को 40 किलोमीटर पर आवर दा अदगी बी हाबजी द माजो एक तो मर्सिडीज द लाइ बा थौदत करे को 60 किलोमीटर पर खा यांग न को मांगनरे में पाइ में थौनरे हा अतादी मोय 6 आवर द काम लामदानी से आफ्टर 6 आवर दी
6 hours क्या लानो नहीं मोई distance क्या सके नहीं मामानी distance direction से कहीं हुई नगे opposite हुई नद्रो अता दि कर्म formula पाला नहीं distance formula दिखे नो speed into time नत्रो matang दा speed to normal speed to sinna रोय relative speed use तो नेम नत्रो कोरेन average speed use तो matang की अंक लाख नहीं को matang दा दी अकोई relative speed use तो नेम नत्रो अब मामानी थाउदुक नरे ने को थाउदुक नरे खला से बा अदुदी पुंग तरुक तो क्या लामना गिरिंग साइ सिग समान अदुनी को पुंग तरुक तो जौरी न तो सी जगह थाउजिन अबगी सिना थाउदुक न गिबे नत्रा पुंग तरुक तो क्या लाफो न गिनी हो रेती स्पीड बाबानी तीन नदी क्या तारा 100 तारा बा पुंग दी क्या न 6 आवा करना रहे अदु 600 किलोमीटर सांग लामना ग्रानी पुंग तरुक ता हाई दुनी समान सिने रेती स्पीड की मतंग दा कोना ऑपोजिट डायरेक्शन की पालिसी याबा सम थाउदुक न गिबा मा थाउजिन न बा है को सिगुमा हैंग संग कनी ट्रेन की मतंग लाकान दा सम संगदोरबने दु खंजिलो को रियलिटी स्पीड से स्पीड मखलनी यूज तोरकांदा स्पीड मखलनी थाउजिन न बा थाउदुक न गि मतमदा ऑपोजिट डायरेक्शन की रियलिटी स्पीड पालानी अदुगा मखे दोरे कार अमा बस अमा हाना थौग्रे बस तुदा सपोज हेरोइन दु यावरे हेरो जिन का दे ताना रे खलोने अदु कई तारे अदु रियलिटी स्पीड नत्र दुसा अदु सेम डायरेक्शन ओइदु नत्रो दमाना अदु नम एग्जांपल अतोपा रिलेटिव स्पीड की सेम स्पीड की एग्जांपल पीरसे को अदु दे से फॉर एग्जांपल से बी है जगह सिदा बी है जगह सिबाउ जी कनो समारो 200 किलोमीटर लापना रे बनी जी बी है जगह सिदा को स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर सिदा गाड़ी में थोड़ी बस नहीं खलो अदगी मांगोंदा अरुब पोट मा सिनदौ लेरे खलसे ए सिना मनिंगदगी तांखलैने मनिंगदे तांखललसे मानो को से 60 किलोमीटर पर आवर हासे तांखलसे अतादी हौजी के दौरे 200 किलोमीटर लाप जगह से बी न लेरे हौजी ए सिना तांखलगे है का माबानी 200 किलोमीटर सांग लामना रिबा अदु ए सिना बी जी तांखत कदोइने ngamni ngamoy speed si maningdagi thori basina khara hela leibani hengat pangamoidro ngamni ko atadi matang sida time kai sangani hataragadi time puthoke ta di distance by kar speed natro atan speed to relative speed use torne adu relative speed ke no 200 km sida relative speed habadi speed ani khaidukna dui natro same oragadi relative speed khadukna ne 60 maningi degi mamang sida kya helige 20 km per hour helidro सिगी खदुंग नरगान सी तारानी सी हेलिबे स्पीड सिना तांखलक दुई नत्रने ओवरटेक तौबा हाइबने तांखत पाइबदि को पुंग क्या संगे सिदा तेनवा संग्रा पुंग थरा मनुंग फंगने फंगबजे स्वाइद खरा लामना थौरो मतुंगदा सिजु थौरी मिना को स्वाइद मिट तौने उनने नरोद्रो अदु उनबद पुंग क्या संगे समाना हारोइद्रा कसुलुरो मोइदा अनोब यावा वरी अखोना डे टू डे लाते थेंगनरा लेबा फोन गातने से आखोने खंजलु दबाइने अंक ओइना ताकथोर कोइ माने यारबा हैनि खले ngarang video duga recover to time and distance gi hona ba horo noi ko mamang ni ni yaw da don't worry adu loin everything app ta gi kai di loi phanga ba koi gi mobile app ta video ga phang da na yam the ina nungai re koi satra sing na tra adu kai mind to no yeng asi ko adu una ba je pung ya sang hare time putok pi tare samana ira lai ko formula ja ade mo question ato bagar hang bu su yari ba kamaina hang ba yari ba b dagi ngasai b na le ri ba kan b lai position sin na tra B na kaya yamna thorokanda no A na tangkhala ega una duise ka haramadi B dagi kaya yamna thorokanda B de kaya yam thorokanda una gya di si distance hange di kamai tokara B ne sabe distance hangadi distance formula di speed into kana no time natro time di kya sange haba 6 10 hour sangre ko 10 hour le ne aduga speed ti kariba kana B na thogdun B na kaya yam thorokanda una ga gya di B na kaya yam na salakan una gya ta 40 magi speed 40 km per hour से पुई नरोइद्रो आवार वा कंगनर दि क्या तारे सा 400 किलोमीटर आवार कंगनर नहीं किलोमीटर ता होय को यूनिट से 400 किलोमीटर थौर कांजिदा उनै हरने यारबा अतादी ए नदी क्या थौर कान उननी हरदे कई हने दुदे अंक होल उद्र से आरे सिदा 400 लेजर से कि 200 लेजर क्या तारे 600 अदमा हर से आरे और अनदर मोंगदा ए दे क्या हम थोड़ा ए ने क्या हम थोड़ा ना मामाने उनगदे क्या ए की स्पीड का
sina B gi speed ka time to idana sin A gi speed ka to tar A speed ka na 60 km/h time di ka no 10 hour ka na re 600 km sumaina putho zu yai ba adu question sumaina ahum hang bi ai ko adagi huran masin poju hurame ko huralaga huran masin pungkhai ma poju huraga chien graba matung amda police na mapuji khange adu police takto police na gypsy ang ma jita tanare ata du huram bu karam gam fadu yam hangal le si question ji ko aduna si sing ji theory sing khangjil lo banga si relatives matang je ngarang ya hawda buduna class number 1 video do jam tapna su takhi rang khale ko ai khan madu su lairam ni na khale ko akoina sai ni palom lek tala me na sum kitang lai thong na tabra na di khanje du yan tang du ko dum contact toraga adagi akoi group su semi dana sidai sa ai gyan taw de kitang hanbiu nata akoi di video su facility pi bani video jong handani yeng biari bani na akoi group tu sang yeng ko akoi na sita class taw gi bagi noida video piri bising jidi ne youtube ke subscriber khuding mang na su phangoi badudi sangjilaga akoi na semi group to adu dagi video to available oi gane gyan dabra toro masa khani yeng honna be ai ko ngarang nan ne 12 loir ga lakhu satra yauri ko yeng ne 12 loy bada ngai ba gyan mu tar dine yo hojik nan dagi coaching yaw ba satra lai kari le pani khangdo mi yauri hangjong do khoida akoi coaching jawra lai adu da mam paw hara khoina haining de ba nasana akoina tai in na ba makan a hen ma pa ma kani dana ko sayam haigale ai hen ma kharaj hona ningi sa kamai do ji hen improve hen ningi hara de adu ga lai ro ga na khona lai to market lai makal mayam ma lai pulo pa ba ya de pulo parga thau khando na yam para thau khande ko pare be resource pare du be lexi yaman da ba adu madu hanjin pa ba adu kan da thau phau du ni yam para thau phau sulat na te no ik thajo sima sama ni suma ne na haisi yam para din ke dora ko ngor ne paman da yaman da na pare be khar du masang oi par madu revision salaga hai exam da mi angka ga jimi amadu holak ka du ni adu hanjin pa mi di kok to chimpa bu mong la dra adu kan da thau phau du ji yanda baise adu SSC ji thabo ro no matam nang do problem dum tawdro adu hanjin ni pa di tawra roi ba adu mai taw dawni ko lek fa ba se adu na 12 loi ba ngai ba ngang do yam singi sa ai lei ka kapi ni hoji Flipkart ki ma gi ko ano paning le pa se adu hoji ni thare kriki nei mi na ni thab doctor engineer jam ngong nei ko hoi afaba thabok ni isai su aso sang ohen waji lim pa me na tra thare khandu di khajitane khangrani oheudre hopeless oibi daka so oi di nit kumba kai gum du tharu ne aduna taba mayam yar bank lom da sakar bank clerk tagi manager di officer mayam legre adi SSC na lobu das mayam legre adri SSC na lobu exam sing ji tawre thabak sing taw na ma he manipur MCS kor manipur MCS ku maji toin ko gande ko lumma ga leiba thaba man tong thon lumma leira du ko try to sin bi ai na thra kan IS ka jing ma adi lui taw yai keno hanak ta sumi tawri du di Tamil Nadu da magi police constable da hana sange ko aduga magi police officer sing na mangwanda sum treat to bi the pen na bale the challenge to ga sing na ga hona ge khala hona ga IS thar ga mo IS 40 ne not IS makti na te man was IPS ne ko am the railway service fange ma the thau to join to na training to na mo IPS uri ni ngam mo de le tin noi jau si thabak ma sa mi wa khan la e na tra ma bu fanga de yare na tra phang mo bo jik se thabak tu fanga da someday you will rise the bar no more than pandam sakala kane rise the bar have the idioms ne ko no ji theli do idiom theli ni ko nang di big dream ma thamak pa jibu kai ko we matam ga sana na nang knowledge wang khalak matung ina nang wanda asoba mangla na nang na sagalak pa je ma sibu kai ko we rise the bar ko we english the idioms ta ko ni yarba nang su la khine nang asi adu we ga we ra matung ne ai capacity khare hengale ada ai si ma to ba ni na nasana gyan tara ba hona ba kallaba ni sa sa da yam soptra ba nasagi na thau thodang da lupsar ba mi wor de am na to ngai yare ai samak su haidu di sai taru litam to ga collapse tar o lab ne do hona khalai ji di yanda bra aduna akoi civil service ke ga hona ba du de akoi gi lab da problem na pik than na na tai sa da mayam thoksing gi ba gi ko ngamogi de adu ngam da si mi ba gi akoi hona ba di kanje ba ai gi lebak ta orden isona tamiram da ba do adu di akoi na sauriya de hauji more than IS tagi aina pami dream du makum mane bai no jing noi myam ma sem galai sa ta sam yang khai mya da mai pa le na myam ma sem gi na thori sidi hen ma myam tau gi ni smart board tau na khot na myam ma delhi sum na ni puda ya hol bi rak ta na myam ma
समाज सेवा मखल नत्र सिविल सर्विस IAS ऑफिसर आमना तौद थबक कुमने मरोम दाय नत्रने समायना खंजरगा पेंथोक सै है तार सी तौदौनी नत्र होनसि को हैना जे लेपाबा लेखनो को नोना होना रदि ngam मोइदो केम लाइते जे हरबा अदु क्वेश्चन मसा खर पाइसे बा यौ को क्वेश्चन पार हेन ज्ञान तारकनी नोइ सी GD एग्जाम दे लखप क्वेश्चन नि को आइना सितो क्वेश्चन थाबि जे थाद्रमने छात्र सिंह जे GD की थानिंग मांगांग सिना CGL क्वेश्चन ताक्सिलुर हाइ याम यावे बा यान दा राइजा अदु क्वेश्चन अखोना ताइ जे CGL दा हंगबदो GD दे संगे GD दे लुना हंगबदो CGL न इरा लाइ हंगबसो दम लाइ से सिलेबस मानमनि ना से एग्जाम ने चार्ज खंगदबा ओके रोहित makes 4 trips of equal distances क्वेश्चन मुना पाबा हेनबि थमजिको his speed on first trip was 400 km/h and his subsequent trip his speed was half of the previous trip. What is the average speed of Rohit in these 4 trips? Average speed puto ab na true. Average speed singarang theory takre. Average speed puto kya hai di ke do e bangara ina ha ba to tell distance pa hai kai ba my formula ja to tell time hai bra average speed as haragi ko samani irage ko average speed to tell distance man sakhi badu da to tell ke na time kya sangi du na puri ye na na do question ji direct value piram dre no GD question ne ko se SSC GD gi ni aduna yam luba man bai wani thengna ba question nai na ba hodri bani na ko mana studies ke no mana study distance ni sab mana hai bra 4 Rohit makes 4 trips of equal distance hai ke no mana study distance ke do ba sab mana hai distance piram dre ko piram dramina akoina loksin be yai x lo be yai ko natra x natra ko akoina अंकस की ट्रिक होना ना खुलो खरा लेरी को ताके मागी स्पीड से अहम ट्रिप तक क्या अनुमान से स्पीड से 400 किलोमीटर तब ना ताके को सीगी दी हम थूना तो बुसे को आइने स्पीड उला कई दो नोई हाई लगल वरे नत्रा माना सब्सिक्वेंट ट्रिप माना सली ट्रिप से समान खोंसट से मरी से डिस्टेंस से मानाई तो वो हान की स्पीड 400 और मोदो मथंगी ई सब्सिक्वेंट ट्रिप तदी माई स्पीड तो कई दहंदबा हाना की ट्रिप तो की सट की स्पीड तो की तंखाई दहंदे है नत्रो example diagram ek thoje ma trip ama trip ani trip home trip mari saleba si sab sama ne natro distance same moi ko sa si distance same moi si ta ham is man 400 kari kilometer per hour sapra ani subada si speed tangkai sala di 200 kya ta mani kilometer per hour natra si tangkai da masala ni speed to kya ta ne si ne ma ne si yan tabiri natro adu tadi to send distance to tell time to ni adu di distance piram bro पिरम दे अखोई लक्षिन दारे लक्षिन बद कई लौबे खंगदब से अंक की ओजा सिंग ताकपद के x लौरो तौद्रो मतंग से x लौरो तौबदो अंग फोन थाने बट अंक दी मतम संग्रने अपन x लौदी सरुक्ति डिस्टेंस तो मखाद रे फोन ने जेनबा 200 ने जेनबा 100 ने जेनबा 500 ने जेनबा नंबर अमा लौसिलो बिलु लौसिलो अदुदी डिस्टेंस को ना समाय लौसिन बया द लेट आदि लौसिन दुइने को पिरम द 400 किलोमीटर लौसिन यादब्रा अनि 400 किलोमीटर लौजी 500 लौबदी याब्रा यादबम थारो याब्रा दब्रा याय कना या देनो अंकलान दे एक्स लोबुसी याय फोन दे लोजी व्हाय मरम नु खंगो हाबनि ट्रिक ने बसिदा सानाय से हाइदि ककनर मफुम थारा अंक फोन नुआइना ताना बने हाबनि दा नन एक्स लोरोज फाइनल लोज फोन समान ताने अंडरस्टैंड तो बिरे को अता देंगो सि फोन दे लोरबा अता दि डिस्टेंस फोन दे ओदी फोन दे तकना यंदे फोन दे येलो क्या तारे टाइम दो सि फोन दे लोइ ओरे को से टाइम क्या तानी वनवा संब्रा से तोने येलो क्या संगनी तो वा सिना हने येलदी पो वा सिनी येलदी क्या रा ताने डबल ओरे इधर येटा वर संगबा अतादी तुतेन डिस्टेंस क्या ना डिस्टेंस पुना 400 मक्का क्या ना अम्मा अनि हो मरी नत्रा तुतेन डिस्टेंस क्या था ने 400 से क्या रख सली मैम था बिरो मरी रख क्या तारे थे 404 ज्यादा 1000 यस वेरी गुड तो मानो कशलू देखो किलोमीटर नहीं मखादा तुतेल टाइम ने टाइम क्या सर 12 14 15 hours संब्रा सिना लोरेंग लारा माने दुदी लाइको अदु थेंगनद्री बगी लु मान बै वाने अदि कथना दि कना कक पय ऐसा फाम कक याब्रा फाम का दि 3 तार ने को फाम का दि फाम मंगा न सिका दि कुन 320 तार ने को 320 किलोमीटर पर आवर दिस इज द आंसर होनो को आइना नोय द हानिंग मम लै अखोइन हौजी एसएससी दी एग्जाम से कौदोरे खंग लेरे कौरकान होनगनी ने खनबा सात्र कंबुम से लेरमनीबा हौइते फजन होना होरो अदु तादि फास एटेम न लोइ फावरने हौइते होनरगा थबक तु फॉर्म थाबे हौरे हाय कान ले बिथोसे
adu revision yaro amuk to marol ama le par ga thawak thani chali khamu loi halam ni ko akhoi manipur satra sing je hoji pu tam tam single thaina ga am khen di khen re ko haidi satra ayamana di sing ba oidri khara asing ba kamu di phat phat khalle thawak se thawak exam tha ba coaching me hete chala khan mu do bain khalli coaching chala ga preparation taw chawrapam loi rani adu dagi am awara pa mam le hori bu do nangna class lak pa do jan ta ba khudi mang gyan ta ba su yauni ta do su yauni adu mayam do recover ong taw nam again revision taw do ni coaching han law ha ba nati ko revision tawrani adu nang pagi mayam do kaw su korakani ba hanjin hanjin para revision tawra ngai ga dawni adu kan da exam hall manung sang ba ki roi duni pa loi bo syllabus cover to wi to do sala adu exam hall manung pa khalan ai ji bu yarok ka do re yaroi adu mai dora pa khat pam loi ra ga confidence wa la ga exam tha di kana na exam manung pa khaloi dino sing khai gung khai gala ni angka haire na khoi sasari ba khoi bo ang exam hall manung sang de khoi bo pa khali ni din wadi kari war mane mi ras nung thumang wa ngang ba da mi gi microphone pa ba da ki dro mi do public speech ngang nervous le hai ni ma masana masa hajari ne do sumba speech public speech thok pa da nervous satro mi do abnormal war mani ga hai ni pakhat pa jauna sa adu farak ne nga sa gi kan iduna dunia aduna presense ja hana mangjo na taw do ni ko hati ati nang na ba taw bi do yadre simadi kay haba kano sima a person walks at a speed of 6 km per hour salem na tro mana sali distance kano 4 hour ko ba taw na tro kari pyramid da speed pyramid mana saliba sapata sang time pyramid if the person increases the speed to kari magi speed to kya dhengale ba 8 km per hour dhengale how long it take to cover the same distance asai same distance padama kedong ba ai di yung second mga samre ai gi speed photo ban question ai gi si leven je no yoro kane ai si ma pur tak mandui ko noina mandai na nati logical thinking ama ai ngarang tak ti tak noina apply taw hoi triba ai na tai theory me am do no apply hai rakhini batam muna taw ko khot ani taking ngarang mana sali bi speed kya no hana speed kya no hana speed 6 km per hour na madagi hoji kya da ore ba 8 km per hour da ore mai time se kya no hana kya oramba 4 hours ang man natro ai ngarang hai bra distance di same way be way da bra matang sida way bra ni palam bra ni da palam droju pan magum mane question jina hari bo warol jidagi sali bara pa je khung manai de samana bara pa du mana 6 km per hour speed da salaga di 4 hours sange habani hari bara pa je mana speed to 8 km per hour awaz do ina thoraga di matam kya handabam thoktro speed hengalaga di nang sai samana bara pa du matam yam sanga roe na tra an saj ke dora 4 di pick pata du na tro sida judum laijare adu gisu laijare ko speed angle di time handarakani adu da option trick to yara ba adu na taba ai di adu gi wakhan mukhan jelu de ai no hole ba we du di sini mai speed to ke dora ngara ina hai bodo pramana ma taw gi bani kari gu mai speed to na 1/2 na purita di time da ke na purina 2/1 na purina ha gi brai dabra mamani inversely proportional oi bagi distance to constant oi taraga di ko adu mai speed to ke dora hana 6 or madi 8 or pasi ka nam puri no 6 or madu 8 na puri basi kana puri no adu khangya ding rang example masam ta ke dena say for example speed to hana 4 or madu 2 km per hour oi basi kana puri chali no tangkai dan dari na tro hana puri na tro 1/2 kana puri basa kana na ro 1/2 puri basi kamai khangani sigi speed sida sigi tu sida phone tho khangdro adu kya tarasya kathana 1/2 na puri hero idro sibo 4 dagi 2 km per hour tarak pa hai base ham na puri adu ta time da ke doni 2/1 puri du na tro adu si mak ne mai na tai se hoji speed to 6 or madu 8 tarak pa je kanam puri gi khangge taragadi akon bagi sida han ni thoidra 8/6 na puri du na tro adu ta time da kanam puri ni 8/6 puri di sida di 6/n puri ne adu puri ro 4 sida 6/n puri di mari ani ka di kya home adu 3 hours angane smai hot pane angka wena ko hoji pudi option sida lairam meba ansa je 4 hours de pick thaba ta ne har min amak ya hoji khallo yare ko
ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯗꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯂꯨꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯍꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ 6 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯤ 8 ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤꯔꯒ ꯐꯪꯉꯛꯏꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯀꯣꯟꯕꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯀꯣꯟꯕ 4ꯁꯤꯗ ꯑꯀꯣꯟꯕ 2ꯁꯤꯗ 4ꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯔꯤꯒ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤꯔꯒ ꯇꯥꯒꯦ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯁꯨꯃ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯇꯅ ꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯦ ꯑꯗꯩ 6/8ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯛꯊꯠꯅꯔꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯦꯊꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯅ 6 km/h ꯁꯤꯗ 4 ꯊꯧꯔꯒ 4 hours ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯥꯏꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅ 8 km/h ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ kaya sanga de gedi 24 8 ne la de 3 km ba sang oidro sumana anka je ahamda distance pu topir ma ba hariba distance se anobi space ni en thoga sida so ansa dum tai sizu yai ade option 6 su yare aino holi ju yare ahum ma khangjelo method ahum da yan da ta da baro yan dari sidi mona paro tapna pasi noi um pau question ji paraga atha sa loksin matam ji ko hai ji ko hai bhai sida lei ri base ngarang aina kari hai nabani ngarang gi class amadu adum lei video lei bina do adum yenga recover thosi noi ko sini mana piri base question lu badina te ko siju gd gi question ne ko ma haji kano a je b gi saru kya yang hai no ha 3 times as fast as b b jinam kana gi sigi saru ani yang hai natro mogi speed ki ratio puthok ya roidra pyramid da ata di sina 66 minute satpado ena di matam kya sanga de ge havne adu di mana pyramid borol sing jidagi akoi kai puthok pai speed ki ratio puthok pai kana gi a ne b ne c ne C is pitno one ota de B gi kya no B is twice fast as kariba C B is C gi saru ani am natra C du na one ma is speci one in laura seba ota de B di ma gi saru kya ne hariba saru ani yang am natra ma na 1 km pa tha di ma na 2 da thau tare amung A is nam ke do ra B du gi saru kya hom am na to try side 3 times side B gi saru hom ma di sida 3 puri ro 2 3 ja 6 to thau re have ne moi speed ratio sine speed ratio khanga di ke doiba adu kai ma haja sina 66 minute satpado ina matam kya sanga da gamna tra sina sapa minute kai ba sina 66 minute sapa ne sina 66 minute kya salong ne sigi speed kya no wan loro adu distance puto ke ta di ke doctora distance puto ke ta di sigi speed tuga sigi speed ka sigi ta nga pui no roidro sigi speed one magi time kya no 66 natra sigi arapa je sigi arapa 66 tare ko sigi arapa je sina 66 minute satpa ngami ba arapa ase kana sala dhano ena sala di e di 6 natra magi speed ya ena sala di matam kya sanga adi ena sakana sangma time puto kya ta di sigi magi mana sat ngami ba sigi distance da a gi speed 6 ni loidro 11 minute taroidro sumi sum de lubrane siba lu de ka c gi speed le re mana 66 minute sat pa taragadi distance puto c ne sat pa gi distance puto ke di magi speed ka magi time puina 66 tare ma hariba arapa je a na sat taragadi kya sang a gi speed nam yen pa araba me am kya tai ko lu banate ngarang sigi relation ga je ta karda ne tai ko gyan ta ba lu de ko next car ke do hai no two cars start from the same point and travel in the same direction car ani same point dagi same direction car ani adu same point ani sini ko sidagi mabani ji thongna dore car ani ji amana samai thau dore ani mak thongna du natro
कार अनी समाय थोना दोरेने नत्रा अवन स्पीड से मन क्या 55 किलोमीटर पर आवर अवन 75 किलोमीटर पर आवर पुंग हम मतु मबानी क्या लाना गिदगी अमदुल सम पुंग हम दे याम यांग न थौगत करनी अमना खर थौदी नि खर लेहरोइद्रो अमना काय लेहरनी सुम थौनरानी खर यांग न सायो खर तपद सायो दि नत्रो स्लो दुना अदु क्या लाना दिनु अदु तादी कनो डिस्टेंस हम नत्रो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू करीबा ताम नत्रो मतंग सिदा बाबानी सेम डायरेक्शन चलदी स्पीड अनी यूज तौरबा स्पीड अनी सेम डायरेक्शन यूज तौतारे अदु तादी रिलेटिव स्पीड के दोयबा स्पीड वन स्पीड टू खादोंने हैब्रो असोबुदी मसा मतंग सिदा रिलेटिव स्पीड पानी है नोय आइडिया लाकपंगम ब्रो खितन लोसिन मंगम यौनब्रा यौनै को सेम डायरेक्शन चलगदी रिलेटिव स्पीड से स्पीड अनी खादोंनाने अदुदी रिलेटिव स्पीड पालाने रिलेटिव स्पीड क्या नो अनी खादोंना 75 to 55 खादोदी क्या नो हा 20 ताब्रा 20 किलोमीटर पर आवर तारे टाइम दी क्या दना 3 आवर हैव नत्रो अदु तादी सॉरी 60 तारोइद्रो मैम सिदी लारम निदा आराम ngata tai harani ko arai mang khara than ji taw question nai na bada ngari ni ngami ko ina ba kasulu bana te aina tai ba theory myam do cover to ba yari bujik se again makha log da sira haning ba yaw dress da hairi hairi ko daw le ga su question hango question hang ba tan ngano akhona sinoi da hango na hairi natra two trains one this and other this long are running in opposite direction on parallel tracks at the speed of this how much time will take to cross each other matang the theory mate ama kam ye toksin ge yeng ko train gi matang se train gi theory masam lei ko train ni masai yam sang dai ne train amana ne mi guma lepaga leiba mi guma adagi electric post kuma ama train ama lamthok pada chaliba distance kai mane hamra distance covered by a train ko distance covered by a train number 1 in crossing mi gumba oibi yai post kumba oibi yai ko adagi signal lem gumba oibi yai signal post kumba tare ko electric post oibi ko signal post etc ko asuguma ma train namana na train namasina sida mi male si mi male si electric post ni khaloba si train asamam thodure bsi train jena sigi electric post lan thok pada satliba distance to haibane na harisi distance covered by a train in on crossing a man post signal ko sida asang ba yawja da mi ji ai ji lepe ko ai ji lepe ne ba ai asang ba se leng masam di leitra ai ja ai ji lan ba ji ai mate khara di lei si ni se bo ai gi asang bo idu ne ba negligible oi ba belu's pigment mani na si logdro se yana haina ba ni ko mi guma samana electric post kum sab yung alera mama train man lam thok taraga di train jina lam thok pa ji karam ma si training khalo lam thok pa ji karam ma lam thok si lam thok ko roi si ko roi mai mathun ni si tangan ko du na tro maning jina atra ata di train ji asang ba masama ki asang ba je sigi sang ji thor kanda lam thok pa sing ani ha bani da ha badi train length distance kya mana ni ba train length itself train gi length masamak tu ini ha yang dar ba yang gantai tadi train amana karma lam thok pa mi gumba electric post gumba signal post gumba lam thok pa da train gi ke do ba asang ba do madu samana of distance alin laune aduga aduna tadana mana thong maji khar sang nai na bridge station railway station gumba tunnel khangi ko surung hutpa do singdaga asiguma ji mana cover tawtaragadi on crossing a bridge station tunnel gumma man lan thoeng khala je mana ko train jina adu taragadi matang salib distance kai woni train gi leng du da kari tin tara thong wargana thongi asang boguma
तीसिन ताब हाइदी सी थोंग दु मी सी थोंग ने खलो सी थोंग ने खलो सी थोंग जी मान लान दुने ट्रेन दु याम सांगे को अथा मान लान बजे करम गा लाले हाइदुनो सी ट्रेन ने खलो आई एग्जांपल जे पी सी ट्रेन ने खलो ट्रेन जिना लान दु जी सिदे लालक फसिना माय मनिंग दु सी योका द नत्रो अदुदी सी थोंग यारा फसि ग ट्रेन यारा फसि अनि पुनगा दु ओइद्राने ओइब्रोय दब्रा अदुना मतंग सिददि के दौरे डिस्टेंस या ट्रेन के सांग मुदुगी बेलू दुगा थोंग या सांग दु अनि तिसिनार कने सी अनि सिदा खंगनिंग यान तावरो मैम से तरे ऐना खिदंग एक्सप्लेनेशन मसाम तवे याम कन लुबदि नते दना इरगा द पी दे सोक्ति सुम खरे एक्सप्लेन आम हापै वाने ट्रेन जना लांथोइ बदु मी गुम्बा को सब युंग लेब पोट उ गुम्बो इबे को मदु लांथोक प चले दु ट्रेन मसाम के सांग मुदुनि हाइनि ट्रेन अमना ट्रेन लान बसु यावी दना ट्रेन लान बसु यावद्रो समटाइम्स ट्रेन अनि क्रॉस तोंगनबा ट्रेन अमना थोंग लान बा स्टेशन लान बा तनेन मनुंग लान बा अदुगुम्बा से ट्रेन ये सांग मदु द तनेन ये सांग मदु तिसिलगा डिस्टेंस तो अदुनि लौगने यान तब्रा यंगो सिदा तौरसे के न ट्रेन अनि से अमना क्या सांगे 380 मीटर सांगे अमना क्या सांगे 160 मीटर सांगे ममानी से ऑपोजिट डायरेक्शन दा पैरेलल ट्रेन अनि जी ट्रैक पुलदी थोंगाना दु नत्रो ट्रैक ति पुल लोय ट्रेन अमना कलम थौरिबा 380 मीटर सांगे खलो 380 मीटर सांग माना कदम थौरिबा सम थौरें खलो ऑपोजिट डायरेक्शन दा अथोपा मदो क्या 160 मीटर सांगागा अमजे सम थौरि नत्रो सुमायना थौरि इनेबा अदु माबानि के दोबा स्पीड तो पैरेलल ट्रैक नहीं को स्पीड तो अबना क्या न हाँ मैं 70 किलोमीटर नहीं को मागी स्पीड सिना 70 किलोमीटर पर आवर अकोन में से क्या 38 किलोमीटर पर आवर थाउजेंड नारी ने अदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस इज अदर अमन अमबु लांथोक पद मतम क्या संगे कैसु लुबदि नते सिदा हंगिबा टाइम दो हंगमनिना डिस्टेंस तक ना हंदिबा स्पीड हेंदु नत्रो अद स्पीड से स्पीड मकलनी सुरे अदु ऑपोजिट डायरेक्शन जो वेरे करी पांतारे रिलेटिव स्पीड करंबा रिलेटिव स्पीड पांद्र पालोइद्रो नुसा सादी थोंनो जिंगी जो काइदे को अदु के दोरेसा अदु रिलेटिव स्पीड के दोवे स्पीड अनि दो तिसिना रोइद्रो रिलेटिव स्पीड लाने डिस्टेंस क्या न मतांग जे ट्रेन अमन लांथो अदि डिस्टेंस करी नि हागी न होजित ता के थ्योरी दि यूज तो कई हागी ट्रेन अमन लांथो नत्रा अतादी ट्रेन अनि दुगे सांगो तिसिनारगा ओइरोइद्रो ओइने ओइरोय मबाने सांग तिसिनादि के तारे म्या 380 मीटर दा 160 तिसिनारो मीटर ताइ को यूनिट से यूनिट सेक्शन दबा याद देखो ngarang यूनिट की मतंग से यूज तो बहुत दोरे म्या मुन ता होरो से डिस्टेंस ना सी बोइरनी को रेटी स्पीड अनि तिसिना ने हाब्रा स्पीड ने तिसिना दि 70 प्लस कना नो 38 नत्रो तादी यूनिट करी किलोमीटर पर आवर आंसाज करी दनो लेरे मिजम थारो सेकेंड नत्रा सिद यूनिट यंगदौने अंक बदि लायरे बट यूनिट मतंग से ज्ञान ता होजे मुन मुन ताजी को हतादी मथक से क्या तारगेम थाबिरो 540 तारबा मथक से कोना 540 मीटर तारे मखाजना क्या ना 108 किलोमीटर पर आवर ने अदो नखने यंगदिसे किलोमीटर पर आवर जी किलोमीटर सिदा लेरी डिस्टेंस मीटर नत्रो अदो सिदा लेब किलोमीटर सिदा किलोमीटर पर आवर नत्रो लेसे किलोमीटर से कोई सी मीटर द लेबिदो मान मीटर ओन दे यारो यूनिट से करी दो ओन दिनो से कोन मसा मथन से चोंगथोराने बा डिस्टेंस मीटर ओबनी ना के दोतारा सी डिस्टेंस मीटर ओबनी सी के वंतारा सा मीटर ओ मदका वरे मार तानिंग साद के दनो सेकेंड तद आवाज के दता ताहन मदका वरे सेकेंड तद यूनिट से किलोमीटर पर आवाज के दो मदका वरे बा दया मीटर पर सेकेंड समान नसान आइडिया ला गदबा यंदरबा अदु फॉर्मुला दो ngana दम निसिंगजी किलोमीटर पर आवाज लेरंबदो अखोना मीटर पर सेकेंड दा ओनथोके तादि करनाना पुरी ताने बा 5/18 न पुरी ताने अदु मीटर पर सेकेंड की ओन गे हरगना 18/5 न पुरी नि हमने अखोइ दो ओन दि कराइ देनो किलोमीटर दगी कना दो बा मीटर पर सेकेंड नत्रा मीटर पर सेकेंड हमने 5/5 कना पुरी ने बा 18 न 5/5 हाना लेरमी बा किलोमीटर पर आवाज की वैल्यू से 5/18 न पुरी रगा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ने हबे यारे मीटर कना यार मनी सेकेंड मत कागरनी यारद्रो ट्राइपान तरुक सावनी पाना तरुक मा कुंथा तारबा अदु क्या तारे मत से 540 दा मखाजिना 30 तारबो अदु 3 ने लदि क्या थोंगे 18 सेकेंड तार मनी ना तारबो मैं 18 सेकेंड ताब्रो
This is the answer. Yan thai ta dem tharo. Lai kambu kai ma habirak tre. Mr. Mangal kata yawi ne. Lai kambu ji thawai am yaw na dram phamung da lem dui niyo. Ya ba mem yan thaw bro. Tai ko sida ko na ini on thon jin ngarang ta ki bu apply tawre isi u re ko sima. Adagi sida distance ya ko na ani ti sina bai maram khango diriti speed karma kamai pala ino wari jing du khangjin biuro. Yare ko yan thau do yabra kakna khona ba puri na ba loi lai ko se concept tu siang adi sidi next yo huran bagi a thief steals a car at pung kya do hura leba adu mana drives it at speed o kya da 80 km per hour sakre ko the thief adi ga no se noi grammar yam tamada ne grammar thief adi no thief anu huran ba thief anu ga no thief aji noun ni ko thief se noun ni thief se noun ni thief aji na hura leba mi sak tu common noun ama har ga zat khana bu kamu common noun da thief sina thief anu huran bagi activity thabak tu bu tak bane ba ko name of an action ta ne bab khangi ko thabak to bu phongdo poi bu kai ko ba tawri ba thabak tu maming oina lehel ga phongdo taraga di mado abstract noun ko yan da bra huran bagi thabak mi phubai thabak killing thief ka ji huran ma ham natro killing mi hatpa sum action du gi ming oina ta ga di action tawri ba thabak tu maming oina jakra ba ata di maduna abstract noun lom lai ne ba yan dai ko thief a ji huran bai thabak ne ba ko aduna huran ba ji ke do huran bai thabak ni abstract noun ni mai di prudent form lai ya bun na te ko ha adu ke do tara adu thief se abstract noun ni huran ba du ke do ba pung mari da phang theng na re ha bani and owner sets off in another car at 90 km mapujna ke do ra 90 km per hour se ta na re ha when will he get the thief karam ga ma huran ba du fa du no sai du na tro adu pung hom makhai do hura le ya adu ga pung mari da theng na re pung khai me matung theng na bana tro pung khai ma gap lai grabo pung khai ma hura ma di tumin le ram selam du na tro pung khai ma kya selam mani adu di yo pung khai ma ni ko pung kya ba sa how hour na tro sile je how hour pung khai ma hura ma du pung da kya seli ba pung de 80 sin nga me huran ma du mai spese ata di pung khai ma da kya selam mane kya sini mani ngamu ko mo kya sini ha puri tabra ne tabro khalu mun khalu tabra ta di sume are ko adu di ke dora pung khai ma huram ke do ni mi singan mani da tip se sile ni ko tip sina kya sina ona du de ona sila ni ko adu di pung khai ma sida pung kya tare ja pung ho makhai de gina mari mapu sina ta na ba horam dai ji pung mari tare khala at 4 pm 4 pm sida huram ba ji kya ra huram ba ga mapu ji pung khai ma da 40 km gap lai roi dro huram na kya da chen du ba 80 km per hour da si ma di le pana te ma ju ko adagi mapu sina 90 km per hour da ta na to re adu nga sai na ta ki bu example phir adu tara mani time bu tho ha bu na tro pungji mari de ta na bo ni ko adu time bu tho ke ke do ne ba mam tha ro time bu tho ke di sigi distance 40 km ke do ba mani gi 30 speed pa loi dro 30 speed 90 de 80 ka do di 10 kya tare ba 10 km per hour sin tang khloi dro kya tare 4 hour sangoi dra pung mari de fa ne pung mari sangi ko pha ba da ora ma fa do pung kya sange ba mari pung kya da phara ne de ta na pung kya da hogi hom makhai ki mari hapsel kya no tare makhai phaga dra nipan phaga dra em yaure gyan tara ba kya da phani nipan phaga tare ma phaga pung kya de hogi sen ba hom makhai da hogi dro adu kya da tare answer ro kya da tare ma hening bo yaw bro adu la ni ko ta na ba hobodi ke dore pung mari da thana ho bani pung mari da ni pura maduna si bok selang ra ne are ko pura maduna si bok sel lai ra pung mari de thana ho bane base adu pung mari da gi ke hapsin du ba 4 hour hapsela de kya thara dia phone sa ja adu de 8 kya ta ni 8 pm da phara ne samana e ko sia are next to si me am gyan thau bro tar sari bro class ani sure video phajan eng ga ne hanjin nei no ko yam lu da brang khale ko yam lai tho bani video pire no ni eng bidra ga di
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯃꯤ 50-60 ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯚ꯭ꯌꯨꯅ 10 ꯍꯦꯟ ꯆꯠꯇꯕꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯟꯅ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯀꯥꯟꯗ ꯄꯠ ꯂꯥꯎ ꯀꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯪꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯕꯤ ꯃꯊꯧꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯈꯨꯕꯤꯅ ꯇꯛꯂꯛ ꯀꯛꯈꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯇꯣ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯔꯁ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯍꯤ 2 ꯆꯪꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨꯔꯥ ꯆꯍꯤ 2 ꯆꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯟꯕꯗ ꯆꯍꯤ 1ꯗꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯅꯦ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯁꯦ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗꯅꯣ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯂꯥꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯤꯆꯔ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ A thief started his journey at a speed of 60 km/h. After 30 minutes, police started from the same place but at a speed of 80 km/h. How much time will the police take to catch the thief? Ramadu Father Matam Gasangi. City column the video Zara Taware. Hiramina Kitan Soto Rosika. Adi 30 minutes the Kuramadu Kasang Rani. Adi 30 minutes the Punkai the Diman Silam the 30 km Sierra Lerica. Harry Lapaga Lady. Mana kitang 30 km/h 30 km sang ji hengala lere masi police na kya na tang 80 km/h tangari na tro magi speed na kya 60 police na kya heli 20 andra 20 sina ngasagi 30 du tangkhala ne 30 di elane 20 30 eladi 3/2 la ne 3/2 di silere loreba second manga du loya du ne mangas yarabo adu dise in 30 minutes sida 30 minutes gi diagram me ke ko police na silerani Ramadana Titun silerani Amani Punkham de Kalamani police to Pungama de Casilin Ramada Ram Punga per hour has a Punga kilometer from Pusilan and Punkham de Casalamania 30 kilometers yellow draw Mamani Lamnare Ramana 80 sorry 60 the CLA the police 80 km/h tanare Man is Pika Heliva 20 in draw the 80 is PC 20 dare See 20 km/h in a Sigi distance tanka to name. Therefore, time the 30 km da kana yandara 20 km/h na yandara kilometer hours mata pakat krani the 3/2 awata draw very easy. Live me so mine hai haira di kolom thadana nga sa khon hai gi do no jo hai bai ko sir ngasi su public live tharaka draw ar gi do kano Griezmann yaw bro ko ja Griezmann kano gi France ki player ne Gido, I see about the public Tadukini, Adugami, emission Tauraga coaching class cannot openina. Class Yauser even public Tadu, this are which public tea gave a shadow and Piro Haraneduna. Pasaka di log the Viadi Maram was asking free like Tagar, are you ever the free Tagar was out with Mamma or Rivatate? A quick Zibika or even in a Mam Adudine Kangadonico. Lucilazimia, question the end of Mam Redita Vivani, She's Honangam Remo, Sizil Gusani, Sizungam Remo. Si question ni PDF thaji lagi ko kalau rising je nang na zara tam bai bu koina adu pam deba pasa sino lemori question no practice hoyu zara ma'am taksil laga noina question yam holi san ngasi yam takpire habdu na teb da kawaje yam da depend on quantity da depend on quantity adi sang yam aduni ku sang duni ko quality da depend on khangna haina wakong sing na satpado aduna kwaidi laksara ka duiba yam khangano hang exam da full mark to na te khandu na haijari ba ma'am to mal khandini yare ko share lusin je ma'am gyan ta da khotab yor ga so dum hang ba yani ko question hang badi kai gno khona sibo khang da ba ga ba yor pro khona hang kha da yor moida fajan takpi bana ta na ko aduna fajan hango sang na karu ko ada khona roll call to dana sida yeng jai restar pakit kan sang na da satra sin group ta gi ne atang khara potharo nang sang na dra dina torok pi ai ko anu isaw ya de hana ya I'm still listening.